Kalau dia yang karitna lah, deket-deket si kaburu hujan. Deket di dia gue Rejo. Karung nangge badag tuh. Para roek hujan.
babad. Paroek deui. Aku cerita sakarung tara cekat jadi ngarit deui. Ah,
lumayan beres sekotak lepik. Menungkot masuk ya. Babakna wahangan cepe aja. Dan luhurna tilas kamari ngarit.
Gangguan, aduh. Dikepotong. Beres ngaritna. Sekarung badag euy. Berat ya. Tapi jejol deh. Nah, enak bagian murang. Alhamdulillah meraya tas nyampe ke Kanang. Anak nongak anaknya itu